لترکیه عجزی و گفین اپراسیون که بوسر روجهلات فراتا که دبن سردستیه یه پیگی و چاودیریه امریکای دایه او دمکیه سکنیه. لگوری هن زانیاریان که پیمانی ناو دولتی جهاز دیرا گوتیه ترکیه نما ایریشی ناوچه ایوان این سینوری دکه و رایدارین امریکی جی ترکیه داخواست کرنه که یه پیگی بمباران نکم. گلو ترکیه یا که هر گفل روجهلات فرات دخوارن و بحث اپراسیون که برفره دکرن برانبری راوستاندن ایریشان چه لشوناوی ورگرتیه. برسوا وی پرسه جالی پسپورین ترکیه یه نزدیک حکومتی نجیتی نقاش کرن. اول گوری هم پسپوران ترکیه به 2 سدمان ناورده بمباران خو لیگر اف سدم پیکنین دی تقاز اپراسیونک پیک بیم. Türkiye'nin Fırat'ın doğusu bağlamındaki son açıklama. دربارê Rojhilatê Feradê de daxuyaniyên dawî yên Tirkiye xuyaye ku ji bo Amerîkayê bûye sedema dilgiraniyê. Amerîka li Sûriyê naxwaze bi Tirkiye re were pêşberî hev û bikeve nava ragêşiyê. Loma jî Tirkiye ji bo ku mijara min bîçe bawekî erênî û di demekî nêz de çareser bibe û Rojhilatê Feradê birêyên dîplomatîk navbera Amerîka, rejîma Esed û Tirkiye de bê çareserkirin navber daye bombebaranên xwe. لگل وی که دو پارتی نتافپرست مهپ و پارتی ای د کمیونین خدا بانک لحکومت کرن که دمل دست اپراسیون کلیسا روجهلات فراتی پیک بینن. جلو مهم پسپورین اولیهی جرواستاندن ایریشان و دست بینه کرن اپراسیونن وک دمکی دبینن. Fırat Kalkanı ya da Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte. Operasyonên Mertela Firatê û Şaxa Zeytûnê jaliyê Tirkiye ve di navxaka Sûriyê de li dijî Daeş û YPG pêk hatin. Raya giştî ya Tirkiye jî ji bo parastina sînoran û ewlehiya welêt daxwaza operasyoneke li ser Rojhilatê Feratê dikin. Ji xwe hikûmeta Tirkiye li Rojhilatê Feratê ji hebûna YPG û ji avakirina rêveberiyeke bi destê wan ji bo xwe wek gefeke ewlehiyê dibînin. Li gorî min wek Carablus û Efrînê de li ser wê deverê jî operasyoneke barfireh dest pê bike. Ji loma jî Tirkiye niha li benda demeke guncav e. دقادا سوریه ده من بیچ روجهلات فراتی دو دوارین سرکیین صدام و کشین دنابرا ترکیه و امریکای دانم. امریکا تایبتی لروجهلات فراتی لدیجی داعش یه پیگی جبو خوک حوالبند بینه و آلیکارین لشکری و چکین گراند دیم. جبروی چندیتی دیار کردن که حتی امریکا لسوریه بمینه و گفا داعش بردوام بکه روجهلات فراتی ده هر روجا و ترکیه دابم. ورال ایریشمیش. کردستان 24 انقره.